Mawisiloni alanye nisilite ukadhamia inakwasya wewi masia takethi watuwe taeka tuwe kethi watuwe mesia nithi wava takethi watuwe taeka tuwe kethi watuwe mesia nithi wava nimuvea Yesu nimuvea vyo kitumi nunu nengete dai wamana vaiki nuona kimwenye ngunete lakini kuonu wamadei yosanguma nimuvea Yesu nimuvea vyo kitumi nunu nengete dai wamana vaiki nuona kimwenye ngunete lakini kuonu wamadei yosanguma. Anyanya na ingi thayuni wakwa Yesu lakini aingi mevikite wia welundu mekwia mwimwe ila mevakuve naku kilio kwatwe ni mathina meikakutia metheka naku nakutana imwe winamo lakini mwaumanwa uithi kusiwa nangi mathayo iatia ikumi na muonza isuvie mundu nundu andutia seo ikalojene ni kwithi wa vai museo takethi watuwe taeka tuwe kethi watuwe mesia nithi wava takethi watuwe taeka tuwe kethi watuwe mesia nithi wava nimuvea Yesu nimuvea vyo kitumi nunu nengete dai wamana vaiki nuona kimwenye ngunete lakini kuonu wamadei yosanguma nimuvea Yesu nimuvea vyo kitumi nunu nengete dai wamana vaiki nuona kimwenye ngunete lakini kuonu wamadei yosanguma. Unengete ukilio kufika funafika takethi watuwe mesia nithi wava onandiamina masomo nundu wa mathina lakini ngumba uyangelanio wewi vinya kumenwa kwingi na kuetwa vatena kitumi
kava kwikala na Yesu ngoni kwaku kitumi mundu na mundu na ekiwiu kiima kingi na matharau matathela ngwate koko we musumbi wi wa matei faingwa kindu ona kimwewe kikwema takethi watuwe taeka tuwe kethi watuwe mesianithi wava takethi watuwe taeka tuwe kethi watuwe mesianithi wava nimuvea Yesu nimuvea vyo kitumi nunu negete taiwa mana vaiki muona kimwenye ngunete lakini kuonu wa madei yosanguma nimuvea Yesu nimuvea vyo kitumi nunu negete taiwa mana vaiki muona kimwenye ngunete lakini kuonu wa madei yosanguma nitunga muvea mwingi na ngatho kwaku kitumi nunu we Yesu wanumya vasa ngisa kulwa vasa valawe wanumya maisha makwa ngekalani na kungai mavityo maingi ala nithiwa na vitisye nekea mwiyai nundu nikana kaku ukitanala meukitana kwa mwiyai ungamana kwa noinenga vinyota thela kwezitwa thasa na ya mwana na ya peva mutheu ithiwana kwa kila muthenya undete ae takethi watuwe taeka tuwe kethi watuwe mesianithi wava takethi watuwe taeka tuwe kethi watuwe mesianithi wava nimuvea Yesu nimuvea vyo kitumi nunu negete taiwa mana vaiki muona kimwenye ngunete lakini kuonu wa madei yosanguma nimuvea Yesu nimuvea vyo kitumi nunu negete taiwa mana vaiki muona kimwenye ngunete lakini kuonu wa madei yosanguma osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai aunumitie vasa Yesu kambukilia ngatha na sumbi osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai aunumitie vasa Yesu taethi watu wenu mava osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai kuchakumukela nyoni kionanya mateiwe osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai ona amaitha moka kwa wimatungana nzia muonza osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai awisiloni makwa mwiyai neonanya mateiwe osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai ona mateso maingine sila kumwa kwondu waku osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai masomoni makwa mwiyai nouwe noni evyo osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai kusunga kungusunga mwawose muvea wakwa osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai musieni kwitu Yesu twonete matei maku osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai wiwa matei Yesu wiwa matei manene osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai ona wianikwa kwa Yesu ngonete kila muthenya osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai thakame yaku wetie kalivalini ya wendo osamuvea kuma kwa ngoya kwa mwiyai osemuvea kuma kwa ngoya kwa Yesu osamuvea